hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Ile kamgana lona na FM komba ndlela na ngana Afrika vulavula kwa shala wana chi kusuka alino a studio 2A ya ikokona kwa spitko swana arkona rusumulera sungula kwero natane ntolovela kambe ai stotamsek ni komini mingsero mina kuba sungurisangi sona kambe esungwa swa sikumishana ngata la swilangu ta ku ya mahlweni na balava ba tirana kana so katseke na mutlaka Afrika wa vulavula ita ba ka rurela premier in tlhanu tumena to pilawara ya nwenhlekani lo ibulana bona la vilandela risatu makata TU2 Giyani etwa ku yifika kwi swiphiqo swingaba swiri kwi mintlhontlho ile kwi hi ndlela yale ya kasi hafu kupilawara ya nwe ita ba ka ibulana advocate Ntsako Terence Balo hibulana bona la ilanguteka timhaka leti ti komba ku ri hoyi leyi khumbaka advocate Dalimpofu SC se taba ka bola ito kasi ko endleka yini nangwe kumchana mistiva ku ingatsakela kutongwa ngulo wa n'wina la ka hafu kupilawara ya 12 nhlekani lo languta van'wana bengira hayi leswiya ko va timhaka ta ku a ku ri un'wana wa vayimeri va khale ka president hiso swi ndlaku ku va tikomba onge ti vele ku sariweni ndzhaku kambe van'wana va ku ko va hi ku na vo tani hi advocate a ku ri na swin'wana va swi endla kumbe va kombisa makatla ku tlula mpimo kambe ke hi ta twa wehe ku i angula ku yini hafu kupilawara ya 12 swin'wana swa leswi hi nga tsakela ku twa swo i timhaka toleto ta leti ti khumbaka tikereke lava CRL commission vele ku ringaniseni ku timhaka ta ku kumbexani milawu ya malawulelo ya tikereke a yi enelangi ku ya hi laha yi nga xiswona ngopfungopfu loku langutiwa ku tin'wana tikereke ta swi kota ku siya vanhu va ri swisiwana tin'wana tikereke ta swi kota ku fumisa vanhu sweswo se tin'wana swa leswi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ya hafu kupilawara ya 12 kambe hi sungula hi leti hi nga na tona timhaka ka 0860002543 hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi Client legal plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku SMS munghana eka 43971 Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ravuntlhanu. Ai go to make sure man 0860002543 iti timhaka leti nga na tona kwala u nga coming siro mena ai Twitter toleto hi ku mhaka leyi lava ku twa wena kumbe kandzisa rito ka 0657443911 na kombela loko u kandzisa rito tiyisisa na ku vona leswaku nkandziso wa we a hundi minute na so a ku twali wena ka ku nga twali swin'wana la nga kona a ku twali wena swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa tlhelo ra we ra mhaka hi ndlela leyi ka nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba ndlela mi ta tsundzuka tolo ni vulavula hi timhaka ta tinomboro ku ri loko vanhu mi tshika mi endle timhaka ta ku va mi tsarisa tinomboro kolomu mi tsarisa kolo ku va ku mi tsarisa tinomboro tsarisa tinomboro leti ti tirhaka eko loko mi nga tsarisi leti ti tirhaka mi hetelela nkama n'wana mi ku a mi foneriwangi kumbe mi hetelela mi ku a va mi hlamuli kumbe mi hetelela mi ku a mi pfuneki kambe ku ve nomboro leyi nga se mi tirhisaka yo yi cincini yin'wana ya timhaka leti kumbexana hi ta tsakela ku twa n'we eka tona hi ndlela yaleyo tlhandla kambirhi ku na un'wana mingiseri a nga ni rhumela hungu la a kombisa timhaka ta ku a Giyani a Khensani va hava mati yo hisa ka vavabyi na swoho loko vavabyi va kha vavabyi va tsandzeka ku famba a va nikiwi swo fana na swo pfuneta ku fana na ti-wheelchair ku leswaku loko va tshika va lave ku ya a tindlwini to ti rhumela ka to va kota ku ya hi ku olova sweswiya swa ku taniya kambe a nga ha vuyangi ku ni ti famba lavisisa kahle mi byela kahle xiyimo xi njhani ku fika sweswi a nga ha vuyangi se a hi pfumeleni ku kumbexani leswi a vulavula hi swona a swa ha hetelangi swi ve kona hi ndlela yeleyo a hi ku timikiselo mina le ka 0860002543 n'wangulo wa wena hi wihi khometi hi timhaka kwalaho nga ku yingisele u ri koho nhlekani lowu wo sungula mingiselelo nhlekani ahe papa hi pfukele nga kombela n'wina hi pfukele papa cancer swinene ku mi bela riqingho mi rin'we
a ni la ku vulavula hi ti-syndicate timbirhi mani leti tirhaka swinene ngopfu ku huma hala Giyani na hala Thohoyandou. Yo sungula syndicate ni ta vulavula hi leyi humaka hala Giyani. Ku na syndicate yin'wana mani yi organizer ngopfu mhaka ta swibelani na swigubu. Ku ciniwa va organizer ku ya ciniwa vo Thembisa vo Soweto ka Malamulele a Soshanguve Winterfeld na vo Makaunyana vo Atteridgeville. Va organizer ene va cina swinene ngopfu swi saseka vanhu va famba va yisiwa hi ti-bees. Se ku na syndicate yin'wana ya vumbirhi yi huma a Thohoyandou. kambe syndicate kasi i yini? Syndicate i group leyi organizaka swa nchumu, leyi organizaka timhaka in a group form va organizer ti-event. So ku na syndicate leyi organizaka ti-event leti hi ku landzelelana every weekend. Se a ni la ku hlamusela hi leyi humaka aka Thohoyandou ku ri yona yi organizer njhani syndicate. Leyi humaka aka Thohoyandou a yi organize swigubu na swibelani na ku cina. Va organize mintirho, va rhwala vanhu lava va humaka a Venda va yisa aka ti-municipality to fana na vo Pretoria Zoo, kusuka a gating security to the management to admin office va mba Tshivenda. Ya Botanical Gardens ni vulavula hi tiphaka a Pretoria for Botanical Gardens, kusuka a gating ku ya aka admin va mba Tshivenda. Ya aka swa mitlangu ku fana vo PG Stadium la ku tsutsuma ku kona, kusuka aka admin ku ya aka kusuka a gating security ku ya aka admin va mba Tshivenda. Ya a phakeni ya Fountains kwale Pretoria va mba Tshivenda. A va cini swigubu na swibelani. Va organizer mabazi, va organizer ti-accommodation vanhu lava va kuma mintirho eka ti-municipality, va kuma tiyindlu, va kuma ti-permanent employment, va kuma va ta kuma ti-pension, va kuma everything. Swi nga leswi Giyani leyi yona yi organizer swigubu na swibelani every weekend. A va na mhaka na mintirho. Ya le Venda yi organizer mintirho. Pretoria leyi is occupied by Venda speaking. Anga nghena dyondzile ri a wu dyondzangi, you have to get work in Pretoria. Swa Tshwane, Gauteng. se xiphiqo xa n'wina yini sweswi kumbe n'wina ku ze mi teka xiboho xa ku mi vulavula hi sweswo mi lava ku fikelela yini kumbe yimani suka swa xiphiqo? Syndicate leyi ya swibelani leyi ingaku yi strahanyana va phuzerile nyana a va langutisi ku ri hi nga kuma mintirho hi endla yini. I ku cina every weekend, hu ko ciniwa, a ku na mhaka ya mintirho, a ku na mhaka ya ku kambe ku nge vi ntiyiso phela sweswo mi swi veka u nge ti vanhu lava cinaka va na mintirho. Ni vulavula hi syndicate ku ri syndicate leyi yi langutise ku cina ntsena. No ali mara mi nge vuli ku syndicate yi languta phela loko sweswo mi yi veka ingaku vanhu lava cinaka va ha mintirho. Se va ta languta mintirho njhani ku ri ku va tirhi? Hi ku leswi a va fanele va languta xona ku se va fanele va ti cinela va tsaka hi ku i ku hela ka vhiki va tirha. Se loko ku ri ku va tirha va ha lava ntirho wa yini? Bootcamp. Vanhu lava, I'm an eyewitness of what I'm talking about. Vanhu lava a va tirhi, va tirha ku cina ntsena. A va na mintirho. Syndicate leyi langutisa swigubu na swibelani a yi endli nchumu hi ku nga lavela vanhu mintirho. What I'm saying to you i ku ri aka tiphaka, ti-botanical gardens and everything va mba Tshivenda. Se xiphiqo i yini? Se xiphiqo i yini loko va kha va vulavula Xivenda? A ni na vo maAfrika-Dzonga va tirha kwala tikweni ra vona. Xiphiqo i yini? So i ku ri syndicate leyi ya Giyani leyi a yi organize mintirho, yi cina swibelani ntsena. Ni vula okay, ka n'wina xiphiqo i yini sweswo? Swiphiqo i ku ri a va hi laveli na mintirho, a hi tirhi, hi tshaveli ntsena, va hi rhamba eku cineni, a va hi byeli nchumu hi mintirho. Hi n'wina mani n'wina? Hi n'wina mani n'wina? Mingoveni. Hi n'wina mani? Mi ri Mingoveni. Se loko mi ri Ngoveni mi lava ku laveriwa ntirho hi un'wana munhu Ngoveni? No, mara why va aka Venda
va lavela ni ku byela hi botanical garden ani ale hikokwalaho ka yini n'we mi nga swi sunguli ke mi lavela vanhu mi ndla syndicate leyi mi lava ku yi sunguliwa hi van'wana ku na lavakulu lava swi tivaka ku organizer loko va kota ku organizer swibelani na swigubu a va hi laveli na mintirho phela va hi rhwala hi mabazi va hi yisa vo thembisa hi ya cina ni mi tweli papa ya swilo leswi va swi vulaka papa va tlhela va vona vinyi va ti loko mi ri ngoveni mi titani papa mi lava ku laveriwa ntirho hi ma phela xibelana vo mukokakoka va ku nghena na ku hikokwalaho ka yini mi tirhisa xibelana a ni swi rhandzi mina loko vanhu va tirhisa rito leri ongeti hileswaku vanhu lava va mbalaka swibelana kumbe va cinaka a va dyondzanga hi swona kumbe a va tirhi ngoveni ti lavele ntirho n'wina kambe mi nge vuli ku vanhu lava cinaka va fanele va lava ntirho hi mhaka ku a va tirhi mi twe ma a hi swona sweswo hileswaku mi tlhela mi tlhelela ka vanhu lava va tekelaka rixaka leri hansi hi ku tirhisa rito leri ra xibelana ongeti xibelani i nandzu a yini mahlweni mi xi mbala xibelani xexo xi tshama xi va na nandzu ne ni swa mi sasekela yer a amukela nun'wana mi ngisere 0860002543 hileswaku hi nga susumeti vutihlamuleri byi nyika van'wana mi loko munhu o nghena ku sweswi ku mina ni le ku ringeteni ku vona ku vanhu va ka hina va tlela va dyile swi kahle mara nga ngheni ku mi ni vilerisa hi ku vanhu va ka hina a hi voni ku vanhu va ka hina va tlela a amukela nun'wana hlekani hayi milabyanana i mamukeleli ka munghana lona FM hlekani hlekani good pet mi pfukile but a hi pfukile ngo n'wina n'wana mani ya khensa swinene mani hikokwalaho ka yini mi nga hi laveli mintirho hi ta mi lavela good pet mi nga chavi hayi impela n'wana mani mi nga chun'wi na futhi ma deserve mara masiku loko munhu o za pronounce a vito ra pet khalanga the whole South Africa na ti-radio stations hinkwato va mi tiva good pet hinkwako hikwalaho ka ku va mi tirha hi ntiyiso a khensa hi swona n'wana mani a ni la ku vulavula hi ku hlayiseka emagondzo ma swi vo hi le ka ti-easter sweswi ya i-exodus time good pet hi nga languselana hansi hi xibelani i culture ya hina liya ya nkoka swinene tolo kunene good pet Dr. Mathetha lava le ka Council for Scientific and Industrial Research va vule leswaku Afrika-Dzonga yi tirhisa 3.5 ya GDP hinkwayo hi tinghozi ta le magondzweni leyi ringanaka na ti-SRD grant payment eka ntlhanu wa malembe laha hundzeke good pet ivi Dr. Mukonyama lava ve le ka Road Traffic Management Corporation va va backup hi ku sweswi already sweswi a ti-Easter va kote ku impounda timovha to ringana 1155 leti nga unroadways leti a ti famba kwala patwini so far leswi nyanyisaka ku honisa ka milawu ya vuhlayiseki emagondzweni good pet ene loko mi swi langutisa kahle swivangelankulu swa tinghozi leti hi leti xo sungula good pet i road rage ku hlundzukelana emagondzweni xa vumbirhi i abuse of alcohol meanwhile aren't they used abuse of alcohol hi vachayeri na van'wamilenge xa vunharhu good pet unroadways motor vehicles and unlicensed drivers ivi xa vumune ku va misuse of cell phones while driving van'wanyana va kota no xuta va kha va drive xa vuntlhanu i overspeeding and overtaking at barrier lines good pet nele ka no overtaking zone ti-barrier line mi ta vulavula mi ze mi karhala hi makwapa phela vanhu vo tala nga va swi tivi ku tilayini letiya ti vula yini mativa ene swa vava good pet hi ku overtake kwalaya ku va ku ri na nghozi yin'wana a yi vonakali swi fana na ku i blind spot mi overtake laha mi nga swi tiveki ku mi ya hlangana na yini ka good pet a hi swona n'wana mani se hi leswi va fanele va swi dyondza ku ya amahlweni ene loko mi langutisa ku na swikoweto leswiya swa ti-high accident zones loko mo famba ka ti-national roads ni vulavula N1 till N14 va vula ku ndhawu leyi i ti-high accident zones ma yi vona futhi loko no lava ku vula hi N1 la between Potgietersrus na Polokwane loko mi nghena laha na amukopani mana mani hi nga tirhisi ma yi vona va tlhela va vula high accident zone
mara va overtake kwala va ri na tilane leti nga fanela Boostep. Swo hetelela i ti-bad road conditions na ti-poorly managed roads leti nga riddled hi ti-potholes. Ene loko mi langutisa loko tolo va kha va vulavula aka SAFM a va kha va compare South Africa se i number 2 ani masa South Korea hi yona leyi khomaka number 1 hi ti-accidents na ku fa. Ene va ri la mapatwini hi lahlekela hi vanhu vo ringana 12,000 hi lembe Boostep. Swi vula yini na? Swi vula ku hi December, January to December hi lahlekeriwa hi vanhu va 1,000 apatwini hayi mavabyi. Ene loko mi langutisa Sweden i adoptele sure va ri i vision 0 leyi nga endla ku Sweden yi va very safe aka ti-accident yi hava na nghozi na yini. Vision 0 ya vona yi ri yini yi ndla ku yini? Vision 0 loko a Sweden loko mo swi hleketa ne last year ku love vanhu va 20 hi accident lembe leri nga hela. Minister ya transport ivi a resign i titwa a kha a va feyila hi ku enforcement yi le henhla swinene a Sweden. Se vision 0 leyi va yi kha yi la ku vutisa ku vanhu lava tirhaka hi timhaka ta swa le magondweni va fanele va tirha hi ku hiteka. Absolutely Boostep mi be kona nhloko ya mhaka. Lomu langutisa a German ku na leswi ya veke autobahn hi lava nga pfula va ri ni driver from 180 kilos per hour hi yona minimum speed mara kokwala German ku hava na accident na yin'we leyi nga humelela hi ku mapati ya vona ya hlayisekile Boostep ya pfulekile. Minimum speed ya yona i 180 loko mi nghena ka autobahn hi le German kwa. Se la kaya la 120 kilos per hour Boostep a hi speedeni hi ri ma-Afrika-Dzonga ku a swi voni ku hi hindza yona hi yona maximum permissible speed aka ti-national roads. Ti-national roads N1 till N14 ani Boostep. Lomu kun'wanyana lomuwani hi famba hi ku 180 ene na ti-lanes letiya ta vulavula loko ti ri tinharhu liya yin'wanyana hi lava famba ku 100 leya vumbirhi i 110 leya vunharhu i 120. Se loko mo fika n'wina mu ku tikitiki aka lane liya yo bini munhu a mi overtake hi le ka left i wrong mara ti-law enforcement officers ta hina va swi kota ku yi enforce nawu walona hi xona ni mi twini bota meni cancel swinene na munduku hi ta va hi kha hi vulavula hi yona hi veke nkarhi wa munduku ku hi vulavula hi yona nongonoko hinkwawo kambe swi ri tani cancel tlhelo rero mi nga ta na rona muyingiseri wa mina. Ni khense ngopfu Boostep ni ngo vulanyana rungulanyana ra mina ra Vutswana hi ku ya hi ti-fatality state one ntsena swi nga teka 20 seconds. Hi leri rungula ra mina eka vachayeri hi leri nge mi nga ti sincerity tshikani ku ti endla van'waninginingi mhaka tindleve hikuva rivilo kumbe ku honisa milawu ya rivilo ya tinghozi xihoko na ku hlundzukelana emagondzweni swa dlaya. Na khensa Boostep. Kombo to mina khensa swinene i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko a hi nga fanelangi xi ve xiphiqo kambe i xiphiqo hikuva matikhomelo ya hina ya viyata. Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu. Emakumembiri ntsevu timinete ntsena ku bila ora ya khumembiri awara hafu ku bila ora ya khumembiri tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM makomandela nhlekani le ka n'wina. Bothata njani? Buti wa mina hi pfukile n'wina minjhani buti? Hi pfukile mani loko na meva ma insurance la beka store. Inkomu buti. Bothata mani ku na mhaka yin'wana ni karata la beka store. Ku na mathanga lama nga famba ya endliwa va ku endla ku chela mati ku ri va kota ku fika community. La beka store na la ka moya ya ka since mathanga lama ya vekiwa a ku famba ku ka mati na siku na rin'we. Sweswi va ta cela tiphayiphi va famba va cela tiphayiphi tin'wanyana va ku na ti ta ku tisa mati. Xivutiso i ku ri mati lama va cela tiphayiphi sweswi va ku ku ta huma mati mathanga lama va nga endla ku sungula va ku ta va wolo va supply eproblem mati ku endleka yini hi wona ku ri mati ya hukisereke. Kambe xivutiso ku nga va ku ri ku hikokwalaho ka yini n'we mi vona swi fanerile ku swi vutisiwa ka Munghana Lonene FM hi ku vanhu lavawani mi tshama na vona lava mi ndlelaka sweswi mina vakhanselara mina tihlengeletani ta miganga hikokwalaho ka yini mi nga vutisani hi xin'wina kwale.
no hi ku swele Bekkersdorp phela a hi lava ku kombela ku ri hi pfuniwa hi va Munghana Lonene ku ri va vitiwa vutisa ku ri i mathanga lama mi nga ya endla mi famba mi ya veka le migangeni leyi mu ta humesela vaaki mati why ya nga humi mati va hi hlamula a hi xiphiqo xexo ku va vitana mina ni vutisa n'wina kun'we mi ndle yini hi swona mi nga swi ta ka Munghana Lonene xo sungula hi yile eka masipala mi eka masipala wihi eka eZanele okay hi lwa hi yona mhaka leya mati loyi meyara hi lo siku rin'wanyana ni n'wi kombisa loko ku mi tsandzeka ku wayara emichini ya ku tisa mati why mi nga hiri etilori ti tisa mati a nga zanga a tisa nhlamulo ya ku khomeka eBridgeway va lo za va famba va tlhova michini liya va ti wayarela hi vo vinyi ku ri mati lama ya humesa ku ri mathanga lama ya kota ku va na mati ku supply emuganga va ti endlela swikhiya swa vona va ti lavela tintambu ta vona va wayara hala Bekkersdorp ku vhela ku endla swilo leswo va hi alela va ri a mi nge khomi swilo swa mfumo ni nga ri na mpfumelelo kambe mi nga rivali ka Bridgeway handle ka loko ri ku swin'wana swi nga va swi cincile phela Bridgeway ma swi tiva ku na nkulukumba wun'wana nyika ku vaaki mati va hakela ku hi n'hweti ma swi tiva angolondla swa yena ni vula ku mara ma swi tiva ne na tiva na luya a hi vuli yena luya ku lo va na group yo karhi leyi ni yi tivaka yi nga ya hi ya pfula michini liya yi wayara hi yo n'wini ku wayara mbula yini na fika va endla tiboholo lana ni ri and then loko hi va vutisa ku ri why mati ya nga humi va ku yimele Eskom yi ta hoxa tintambu ta ku ri michini leyi ti kota ku va na mati a ni ri swi hete malembe a yi ti Eskom va lo za va tshova michini leyi va yisa lavaya va ti endlela izinyoka kwalaya na ku michini leyi pompa mati yi sala mathangeni va khoma swikhiya va pfala hi nkarhi wo karhi hi vungete kwenda swi tele swa hala ni Bekkersdorp hi le ku tsandzekeni because ha aleriwa hi vurhangeri bya haleni ku ri no mi nga khomi swilo swa mfumo ni nga ri nawini mi ta khomiwa mehe ni vulavulaku eBotsford ni na tiraka kwala kusuhi na kwana mathanga ya nga kona ni tshama ni n'wi byela lowa mera ni ku why mi nga humesi thendara ke because vanhu lava nawuri loko mati ya nga ri kona emugangeni a ku ve na lori leyi sekuluyitaka emugangeni yi sala vanhu mati hi xava mati hi 500 se swi vula ku se mi kha mi endla njhani a mi ti lavela ntirho loko mi ku mi lava tiraka mina tiraka a hi mhaka ku tivela ntirho a ku ri mhaka ku ri loko ku ri ku n'wina ma tsandzeka hi rhani community leyi nga le ku tapareni la kusuhi kuva yoho a ni ri hi ka ku vava hi Botsford hi xava mati hi 500 ta kathanga every month and then hi xava gas swo tala swo swi phosaka na ku ri ku va na izinyoka mhaka u nge swi koti ku xava mati u xava na gezi nkarhi wo ni mi twile boti ni ta ringeta ku twa ndlala ku va mi pfuna njhani laha Bekkersdorp na le ka miyakayaka hi twa ku xiphiqo xa koho xi nga va xi lava ku ololoxiwa njhani loko ri ku xi lava va mupani na swona va ta hi byela hi ndlela leyi ni khenseli boti wa mina a khensa swinene a hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we vongi n'wana timaluleke khale se a yimile leyi ni n'wi hlwerisile ya mani cos eJohannesburg Tembisa Alex Nasowethu ku ya kwala kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ku ve loko ha ri kaya leyi ku nga va ku kha ku tsandza yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelonkulu tatani xilowa a ku ri ku ve ri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsandzi nchumu khalangi wa yi tiva hongoyi kambe a yi tivi na yi tivi ni yi voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko i yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba munhu i ntiyiso yi ta va tano na government of national unity ya hina tanana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula sweswo viyiseriwa Munghana Lonene FM Makomba ayi ngoveni la n'we mi se mi sungule yin'wana mani ayi
kona man ngobeni ba sungule mhaka yin'wana va vulavula hi timhaka letiya ta ku vanhu vo ku fanele ku laviwa ti-syndicate i ntiyiso syndicate i ntlawa wa vanhu lava va nga na xikongomelo xin'we sweswo hi swona kambe hi fika njhani ka ku lava ku na lava va nga na xikongomelo xo ba khwaya va kha va nga tirhi vanhu lava mi va vonaka va kha va cina swibelani va ndla yini va ba khwaya i vanhu lava vo tala va vo ti-professionals vanhu valava professionals ni tsundzuka siku rin'wana hi ri ka rikhotso la kanjhakanjhaka la ka vakhazi laha ku ka ku ciniwa ku ri ka seveseveni ku ka ku cina van'wani maphorisa van'wani tinese van'wani vakamberi van'wani tinhloko ta swikolo van'wani vadyondzisi va ka va cina swibelani va ka vene swi kha swi hayi ene swi va fanela mani n'wina n'wina sweswi namuntlha mi la tata hayi hi ta yi kumela hi ta fanele hi vulavula hi yona mhaka a hi pakeni mhaka hi leyi va ka yini ku na timhaka leti ti langutanaka na advocate Dali Mpofu SC va tikomba ku nge ti vela ku fanele ku ya ka ntshamo wo tshinya lava van'wana va nge vanhu lavawani va xanisaku advocate Dali Mpofu vo sariwa ndzhaku hi mhaka ku i khale va kha yimelela vanhu lava i swa tipolitiki va yimela le former number 1 se leswi va nge va yimele former number 1 xiboho lexi tekiwaku hi LPC xi na timhaka ta tipolitiki hi ndlela yaleyo se i tipolitiki leti ti nga le ku susumetiweni a hi mhaka ngopfu leyi fambelanaku na timhaka ta ku va kumbe ku lava ku ololoxiwa kumbe ku lava ku langutiwa xiphiqo lexi va nge va langutane na xona hi yo mhaka mavandla yo fana na va MK party va nge ri hayi timhaka leti ti tekiwaku hi va LPC ta ku ringeta ku langutaku va landzelerisana na advocate Mpofu swi fambelana ngopfu na timhaka ta tipolitiki hi ndlela leyo ta tsundzuka ku a swi heleli ka advocate Mpofu ntsene swi tlhe swi katsa na advocate Vusitsiwe Mkhwebane lava va nge va langutane na ntshamo wo tshinya kusuka ka lava va Legal Practice Council ka leswi va nge va hambane na timhaka ta swa milawu kumbe ntirho wa swa milawu na ku yisa xindzhuti xa nawu ahansi so advocate Ntsako Terence Baloyi ta va ka bula na vona hi hafu ku bila wara yan'we va ta va ka va yini ka tlhelo ra vona ku LPC va ka tirha njhani na ko swihehlo leswi nga va swi fambelana na yini eka lava vambirhi kambe ke hi lava ku twanele ka wena ku u vona onge timhaka leti ti vulavuriwaku ti nga va ti fambelanake na timhaka ta tipolitiki ku ya hi laha va vulavulaka ha kona ke i mhaka yo sungula yo yeleyo kasi ya vumbirhi mhaka leyi nga koho hi lavaka ku hi bula yona na yona i mhaka leyi fambelanaka na timhaka ta tikereke ta tsundzuka ku ri ku na commission leyi langutanaka na timhaka ta ndzingano wa tindzimi mindhavuko leyi nge ri yi humese xiviko lexi xi kombaka leswaku kumbexani malawulele ya tikereke eAfrika-Dzonga a swi le nawi a swi fambi kumbe a ti lawuriwe hi kenela leswi swi landzelela leswi nga humelela leswi khumbaka khale ka mfundhisi Omotoso na swi tlhe swi katsa na mfundhisi Bushiri na vafundhisi lava van'wani va tshahiweke ku va kha va kombisa swikombiso leswi va nge ri a swi fambelani na leswi timhaka ta tikereke a ti fanele ti susumeta swona hi ndlela yo yeleyo se hi lava ku twa n'wina ka timhaka toleto timbirhi ka 0860 002543 mi hi twa ku n'wangulo wa n'wina hi wihi ka timhaka toleto ngopfungopfu loko hi kha hi languteka mhaka leyi hi vulavulaka hi yona CRL Commission kumbe CRL Rights Commission na timhaka leti ti khumbaka advocate Dali Mpofu nomboro i 0860 002543 wo sungula hi loyi i Inhlekani DP mingisero wa mina mi pfukile hi pfukile u pfuxela vo hi pfukile a khensa swinene n'wina mi ri no DP mi ni la ku famba hi le ya tikereke tiko ra hina DP a ri na problem ya tikereke kumbe swa vikiriki ri na problem ya malawulele
ya vanhu lava va nghenaka laha tikweni va ri na ti-motives leti ti tivaka hi vona va ri voxe va tlhela va hetelela va nga nghenangi kahle. That's why na loko se va ya laveka ku va ta hlamula swin'wana swi nga ha koteki ku hi va kuma. Swi ve swi tikomba ku a vo lo nghenela ku tata tshovela tinsimu to karhi ta mavele. Se loko hikokwalaho ka yini mi tirhisa rito rero? No, Bootpet ni vula ku vo phosla manje loko se va famba. Ku vekeni loko se hi ya landzelerisa vo lo phosla na loko va nghena. Hikuva ta ku byela ku a nga nghenangi kahle. Mara munhu a rhana kereke kwala Pitori kwala. Home Affairs yi ri kona. So swo komba Bootpet ku na to tindzawulo letiwa na mfumo wa to vo va vanhu velava va ngo hetelela va kota ku tidyela sweswi va dyaka swona kwalaha va nga koho. A va na mhaka na ku tikuleriwa ri kongomi kwihi. Yeah. Se kambe swi vula ku fanele ku hlangana yini ku swi ta kota ku hlangana kumbe timhaka ta hina ti kota ku tshamiseka ku ya hi laha ti languteriwaka ha kona. Kumbexani mi nga se nhlamula ni khomele nyana kantsongo ni hundzisa lexi. Sale ya ti-bathroom se sungurile eCTM kambe yo va kona swa nkarhinyana. Tiphine hi ku hlayisa mali loko xava nhundzu ya le CTM. Hi ku ti-tiles ti sungula eka 69.90 square meter, tipompi ti sungula eka 499.90, ku ri na ku tikhabinete ti sungula eka 1,499.90. Kuma nhundzu ya manyunyu ya manguva lawa u ri karhi u hlayisa macheleni u nga si hlwela. Hi ku sale leyi yi hela hi ti 4 ta May 2025. Swo lava u vhakela CTM ya le kusuhi kumbe u xava online eka ctm.co.za. CTM, a big savings, more style. Antswisa ntlangu wa wena wa TV hi SABC TV License Rewards. I thikithi ra wena ra ku khomiwa tanihi VIP. Anakanya ntsena u tsarisa eka sabctvlicenserewards.co.za. U hundza eka magoza mangani naswona swi nga languteriwanga. U kuma mbuyelo wa xihatla ntsena hi kuwa wena. Naswona u tlheriseriwa ku fika eka R500. Walowo i nchumu wo tsakisa wo tatisela. Kambe yima, a hi mhaka ya mali ntsena, hi vulavula hi mintshova yo tsakisa na mimbuyelo ya manyunyu. Anakanya hi mintshova eka swilo hinkwaswo leswi u swi tsakelaka, kusukela eka ku xava ku ya eka tendzo ku na vuhungasi. Hakelo ya wena yi pfula misava ya ntsako. Ngenela TV License Rewards ya SABC eka sabctvlicenserewards.co.za. Tova tikunupu u ti tsarisa. Ku na swipimelo. Tsundzuka mali ya TV license a hi hakelo ntsena, yi endla ku hambana. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Ni khomele mingiselo wa mina ku va ni mi khomise nkarhi wo leha. A na hala ku vutisa ku mi vona onge hi ku swi khumba tindhawu to hambanahambana. Ndhawu le xikaya ya khumbeka, maphorisa ya khumbeka, swi tlhela swi khumba na vana va South African Council of Churches ku vona va le ku hi pfuneni njhani ka xiyimo xa muxaka lowu. Mi vona onge swi onhaka kwihi ku hi ze hi tikuma hi ri ka xiyimo xo tani? Swi onheka ka milawu leyi hi nga na yoho sweswi Bootpet. Swi tikomba vo lo fika va yi kopa ka tiko rin'wana va yi paste. Va nga langutisisangi ku swi nga hi vuyerisa tanihi tiko na. Because loko mo languta Bootpet vanhu lava va nge le ku onheni a hi vanhu la tikweleri. Mara a ku heteleleni va ta ku byela ku no nghena kahle a nga nghenangi kahle. So okay, why hi nga cheki ku i nghene siku leri a ku tirha va mani? Hi va vutisa ku a lo mi nyika yini? Kumbe va byarisiwa vutihlamuleri. Se tiko leri Bootpet ko va tiko leri munhu a ngo tindlela sweswi swi n'wi vuyerisaka and then a ti fambela loko mu n'wi vutisa ku hawa mi politicize mhaka leyi n'we a nga la ku hlamula leswi a vutisiwaka swona. Se i mfumo lowu Bootpet leswi wu nga hi xiswona. Hi ku na sweswi Bootpet loko mo languta va ri VAT ya tlakuka mara mintirho va tsandzeka ku nyika vanhu mintirho. Va tsandzeka ku nyika ku mapatu ya va kahle. Va tsandzeka ku nyika vanhu mati. Gezi ni nge vulavuli hi rona hi ku hawa Rovolo Bridge. Mara mhaka i ku Bootpet swa tika swilo la tikweni ene swi tikela vanhu lava va tshamaka la. Namithi ripoti mina Kens. Inkomo DP. Inkomo 0860002543 na ku Africa wa vulavula khume nkombo timinete ntsena a hi se ba awara ya n'we enhlekani lowu. Ni ta ri hi bula na premier sweswinyana hi awara ya n'wene hi ta va ka hi bula na vona hi twa ku leswi ve nge ri ku na xiphiqo xa vanhu lava va ri hlwerisaka ku pfuxetiwa hi vuntshwa timhaka
ta Giyani College ku nga va kha ku endla ka yini nako tanihi xifundza va ta endla yini ku ya mahlweni ku vona leswaku swi nga koti ku ya mahlweni swoswoleswo ke 0860 ta bula na mana ya comment minute ku pela va ra yan'we enhlekani lowu kambe sweswi a hi amukeleni lowu mingi ri nhlekani Inhlekani vutsetse. papa mina Hayi pfukile. a kenza Ni kombela ku nghena ka leya tikereke. Leswi xiyimo xi nga hi swona tikweni ka swo tala njhe leswi hi faneleke hi hlayisiwa hi mfumo swi lahlekile swo tala ngopfu nge hi vulavuli hi swona xikombiso na swo swakudya swi ri swiphazo na ti-inspector leti ri ko phasa tikereke ti lava vanhu hina vanhu hina hi nghena ka kereke hi hina hi fanele hi titlhogomela hi ku mfumo wona a ku na vanhu lava va nga thoriwaka ku kahlekahle a ku na vanhu lava nga tirhaka hi ku hetiseka ku va langusaka swilo swi famba kahle hi ku swin'wana loko langusa a ku na mfundhisi wun'wana loyi a nga za pfuxa munhu va ku file va ri mani hina mfundhisi loyi wa ku pfuxa munhu va file liya ni vone na va ka ha ri premier ya Gauteng i ku ri David Makhura na ya ka ra khongelelo ka kereke liya so ma vona na yo mhaka leya ku vanhu va rhandza timirakeli va rhandza mihlolo loko va ku te mfundhisari na vo vanhu va mfumo vula hi nga tshemba va ku va ta hi fambisela tiko na vo va tsutsumela ku ka tindhawu tetiya so a ku na munhu loyi a nga hi tlhogomelaka vanhu kwala ka va tiva ku loko va nghena kereke va nghenela yini va lava yini ani lava mi va votelaka phela mi nga rivali lava mi va votelaka a ni vo va tirha ntirho wa vo wu tirha hi tinomboro se loko sweswiwani swo tiveka ku kereke leyikulu wa Afrika-Dzonga hi kumbe ni ka xikombiso va ku i ZCC swi vula ku va ta vonaka va kha va ya ZCC na ku hela loko ka vhiki hi ta va vona ZCC hi mhaka yini hi mhaka ya ku vo va twisisa ku loko va ri laya swirho leswiya swa ZCC swi nga tshika na swo swi twisisa ku hayi swi vula ku na khalanga va ri kwala swi vula ku i va yini hi sweswo swi ntiyiso yeleyo a ndzi ha ta ku ta ka yona so vanhu loko a mina nghena kereke xa ku sungula munhu ku la ka ti tiva swa ku loko ndzi ni nghena kereke mina ndi ya kerekeni so ku na van'wanyana va hetelela va pfumela ku endla maharahari va ri kerekeni loko kereke u zo yi vona swa kereke leyi nga ka hi teki ndlela u fanele u huma ka yona swin'wanyana a ya ha fanelanga hi yimela mfumo hi fanele hi ti rhandza loko hi ri vatswari hi kota na ku dyondzisa vana ku loko ya kerekeni ya kerekeni loko kerekeni u sungula ku vona swilo swo fanele leswi nga endliwa vo omotoso leyi i khale swilo leswi swi kha swi endleka ka vanhu vo tala mara vanhu va miyela a va miyelele yini u rhepa vanhu va nga ni munhu luya u na tichechi tingava ri 23 ya to u fambile na to a va yimele elizabeth ya fika ka 23 mantwisisi so vanhu a hi titlhogomeleni a hi ngheneni kereke hi xikongomelo xa gina la ka hlangana na Yesu hi ku ri ku hikanene Yesu ku ko le kerekeni mantwisisi swa swi believe ka swona a hi le kerekeni mara mi vula yini loko mukuluku ku mpela Yesu koko ekerekeni mi la ku hehla ku yini ku swi nga endla ka ri kona so swa Bible swi tele phela Bible yo tsaleliwe hi fika hi nyikiwa vakokwana va nga hanyi yo khale a ku na swa va believe ka swona so hi hanya hi ku believe andi hi hanya hi ku believe so vanhu va believe ka swona va believe sweswo loko va ka kerekeni va pheta tela va pheti tayela vanhu va tshika ku famba va endla swa ku huma ndleleni vito ra kereke mantwisisi so vanhu a hi titlhogomeleni vanhu a va titlhogomeli vanhu mfumo lowu a wu nge pfuki hi pfune hi nchumu va koho vanhu lava nga thoriwa ku fanele va regulate to tikereke mara a va le ku tirheni swi fana swa sponsor shop vanhu va fanele va inspector swakudya leswi xava a va le ku tirheni vanhu va le ku dzeni ka chaka so a hi rivaleni timhaka ta mfumo maybe loko u kuma un'wana wa vanhu va ku basa mfumo lowa khale hi nga kota ku ya mfumo a wu tirhi mara loko a hi wu tiva swa ku vhela a wu tlhogomeli vanhu se loko a wu tlhogomeli vanhu swi vula ku a hi wa vanhu ke loko ku ri ku i wa vanhu ke awa wo va wa vona wo ti tiva wo vini ku vona va endla yini a ni vanhu lava vota hi n'wina da se moka se mi ku mfumo wa vanhu mina ni votela vanhu volava na xihundla yivile mina ni votela vanhu volava a ndzi ri linje ka radio ntsena ni votela vona ku swa ku tala ngopfu leswi endlekaka a swi fambisani na hina loko ku ri mfumo ku ri wa vana va ta twisisa leswi vanhu va rilaka hi swona swa tikereke hi xavisiwa sweswi swa ku pfulela vahlapfa va pfula tikereke hinkwayo ndhawu leyiwa a ku endliwi nchumu mantwisisi van'wana va dyisa vanhu tinyoka hinkwaswo leswo mara ku vulavuli nchumu ende ta ha ri ku pfuriweni tikereke sweswi vulavulaka ti karhi ta pfuriwa tikereke hinkwako lomu mavona ku hava loyi a taka hi nawu ku no kasi before u pfula kereke a wu nghena kereke lowu taka hi kokaya ka n'winani kumbe kereke lowu tata hi pfulelela mavona ku hava nawu wolowo loko mi vulavula va ri no mna sinofobi i papa wa hina musikini so no inkombu i va nga ri papa wa vona i papa wa vona mara loko se timhaka ti jikini a va ha yi byeli leswaku no phela munhu loyi a nga ri right loko va byela va ri papa wa hina loko se swi jikini timhaka a va ha vulavuli ntiyiso manjeni vo mi lava ku hwi vanhu va humesa switikara timovheni va lo hwi a va ha yi byeli leswaku swilo swo ethyaka mavo
so swi ya hi vangela untsaka hi vito ra family hi to tshikisa sweswo mara vana va titlhogomeli loko va ya kerekeni va tshika maharihari Limited botikesi. Ay undila también ta karqingrar ku ya mahlweni ta kaleswi. Clientele funeral nga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. Ile ka mgana lona FM makoma ndlela comment minute se ba ora ya nwe mangu emsava na bonge ngwa mngwana ti marle khilo ngeng serenhleka. Ayo botpete mpukile. Papa mina ipfukele ngobona. Hayi pfukile. Botpete anda ku vulavula hi le ya ti kereke leti. Yeah. Ma vona botpete ka business rin'wana na rin'wana ne munhu un'wana na un'wana va kha la hi timhaka ta tax avoidance. Loko mo cheka ma business lamo talatala loko mi kuma va hetelela va ku ri munhu business ra yena ku fana na sweswi mo nyika xikombiso mani lowa a owna club leyi sweswi nga hlongoriwa na le ka aligi i timhaka ta tax avoidance. Yeah. So challenge leyikulu ka timhaka ta tikereke i timhaka ta ku ri munhu un'wana na un'wana whether i xigevenga or i munhu wa kahle wa swi kota ku pfula kereke hikuva reason yikulu ku ri timhaka to loko ta avoid tax. Hiku loko mo cheka vanhu lavo talatala ma-business lama ma conductaku a tikerekeni a hi wona lama ma landzelela timhaka ta hala ka swa vukhongeri. And ku nga ri ntsena yaleya ti-commission leti nga kona ku nga ri ntsena leya ya ku na yin'wana ya mfundhisi loyi na yena a ri kona le a yi ndziwa tsundzuka nkarhinyana wun'wana ndhawu a yi ri Pitori ya zona. Loko mo twa swilo a swi vulavuriwa leswi ti-witness a ti swi vula a swi chavisa ngopfu a ni tivi ku vanhu va tala ku va tshami va yingisela ti kona ti-video ta koka ka YouTube leswi vanhu vo tala a va convince-wa ku va xavisa ma-business ma vona ku va hetelela va ti-servant ta le tikerekeni. Ni vulela timhaka ta ku ri ni vula hi mhaka ya ku ri hambi atheni yinene yi convince ku ri no xavisa ma-business ma vona u fanele ni owna nchumu hinkwaswo leswi swi ownaka u fanele swi donatela kerekeni. And na sweswi na loko ku ri ni lava ku basisa timali hi ndlela yo huma ndleleni ni sungula ni ya endla yo kereke mara lexi ni paka ni kha ni tivutisa i ku ri why kasi government ya hina whether na yona ya benefit or ku na varhangeri lava benefitaka why yi nga yi regulate whereas ku ri na swilo swo tala swo biha leswi humelelaka a kerekeni. Xin'wana ni nyikaku xikombiso vona ni sweswi botpet ku vi na timhaka ta ku vahlampfa va le ku dlayeni vana ka swiphaza swa vona hi swiminetsani va hetelele va vitaniwa ku va ya rejistara nawo vatswari va hina lava xavisaka a xikolweni va byeri ku tsutsuma mi ta rejistara ku ri swi swa n'wina swi ta regulatiwa mara kerekeni loko mo cheka a ku tshama na siku na rin'we ende loko ho landzelerisa ndhaku na le tibibeleni vanhu lava nga sungula na tax na xibalo i vanhu va kereke. Loko mo langutisa timhaka i xitori nyana xa Ananiya na Safira ku ri timhaka ta kereke ta ku va nga yisangi xibalo xexo. Se ni vona nga ku ri government ya hina a yo koka hi milenge hikuva yi kha yi nga swi tivi. Government ya hina yi va yi kha yi swi tiva kahle ku humelela hi ndhawu tikerekeni. I mean loko mo twa commission leya ya Zondo leya leswi mfundhisi liya a swi ndlaku i swilo leswi na sweswi va ha kokaku milenge kumbe sa ni mhaka yo maybe media ya swi report mara a swi report hi ndlela liya ya ku ri swi hetelela swi endla ku na tiko ri ku ri do tikereke a ti regulatiwi. No vula ku ri xin'wana lexi ni tlhelaku ni chava ngopfu eka timhaka ta kereke leswi na matiko ma hina ma va tiko ra hina ri va ku ri va kha ri exposed ka swona i ku ri mi kuma munhu loyi va ku ri i dlaye vanhu vo tala va njhani vangani mara mindzuku loko a pfuka andza kereke va ku i cincile kwele a ri kona a jele. Mi kuma na vamhani ngopfungopfu kwala ka va xisati mi kuma va tlhe va yisa vana va vona ka munhu luyako a tshama va guidani swilo le hinkwayo leswi swi nga ri ku ntsena ka sayiti ra mfumo ntsena na hi vanhu ho fanele hi swi langutisa ku
hi twa munhu va ku ri a ku ri hardcore criminal mpfhuka before apartheid yi nghena reject mara hume afukandla kereke hinkwenu hi tsutsumela hi ku ri munhu luya i le ku hi pfuneni wa mfumo so a swi ka sayiti ra ntsena ra mfumo ku ri yo fanele hi regulata tikereke mara na hina hala sayitini ra hina ku tikereke leti dzima mi kuma aka ti-community ti kha ti mushroom mo ni pfumelela van'wani va nghena botpet a no lava ku madolo mi kama ku na hina vutihlamuleri i ntiyisi ngopfu un'wana a kha ni tsalela hungu la sweswiwani a kombisa timhaka ta ku a ni tivi ku swi na ntiyisi ku fika kwihi kambe i ri xiphiqo i vavasati va rhandza ngopfu loko ko ze ku vambiwa tende va ka ku na kereke la hi vo va nga ta ya va ri tata a ni tivi kambe ko va xiphiqo kumbe mhaka ya kahle loko va tsutsumela timhaka ta vukhongeri ke kambe kumbe xani ka vula swi ta lava ku hi sungula hi anamisa miehleketo hi nga si teka xiboho xa ku sweswiwani hi ya ka ndhawu yo tani moni mi nyika xin'wana xikombiso botpet ni tala ku xi observa na loko ni tikerekeni sorry ku va maybe ni ta va ni kha ni huma ndleleni aka xiyanimoya ku na kereke yin'wana loko mi kuma va kha va khongelela ngopfungopfu lava ka mhani a ni loko sweswi no ta kwala ka muganga lowunene mi ta ku hayi no wena i wansati sechiwa hi wansati wena i wanuna i ta sechiwa hi wanuna no kuma loko va kha va khongeleriwa va kha va bambeteriwa hi mavoko ka tindhawu tin'wana to ka ti nga tshamisekananga a tikerekeni mara va ka mhani va nga swi vuli nchumu mara mi loko mo ni phakata kwalano botpet ni ri ntirhweni ku ya va khesi yin'wana yikulu ngopfu mi nga tivi ku tshemba ka kona hi mhaka ya ku ri lowa mfundhisi a ni ku va ku ri mfundhisi va ri ku khongeleni a va vi va ri ku phakateni sweswi n'wini na swi twisisa sweswo mara ni vulela timhaka ta comfort ya kona ku ri hi nga vi comfortable ku fikelela ku ri ku swin'wana na swin'wana because loko mo cheka swi sukusela kwalaya ka ku ri i mfundhisi namuntlha hi va free ka loko ha phakatana loko se na loko n'wana a vitaniwa ku ri no famba ka mfundhisi va ya ku pfuna eminkarhi ya xikambelo hi nga vi na problem hi ku i mfundhisi mara mindzuku hetelela ku humelelini mi ku mfundhisi i pfinyile mara hi londza hina ni vulela ngopfu ka loko ni ta va ni vuli ku ri na hina vatswari or hina vanhu va tiko ho fanele hi teka responsibility ya ni mi twile bot wa mina ku khensa mina bot wa mina 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela timinete kulo sala tinharhu ntsena va awara yan'we ka ha ri na munhu la 0860002543 nongona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM hi mamkereli ka Munghana Lonene aye botpet njani papa mina he fokeni minjani hayi fokeni akhenza la ku nghena ka leya tikereke le na mina ni munhu ni nghena kereke ko va ku tikereke leti nga kwala South Africa botpet clip tikeni and a hi vanhu ve le handle ntsena lava va robaku vanhu na timali u kuma ku ri mfundhisi wa kwala kaya kwala South Africa mara i byela mukhegula na mukhalabye lava nghena kereke ngopfungopfu ka ta vazalwana a ku tisani vukhume ende munhu wale wa stock a nga tirhi u hola mudende wa i nga teka vukhume ka munhu la holaka mudende ku bibele yi ri tisa swa nyuku wa wena leswi nga swi tirha mali liya vo khisiwa hi mfumo hikuva va kulini matimba yo tirha va ha ri na wona mara mi ta kuma ku mfundhisi loko nga yi humesangi i ta tlha tamele jarateni a ta ku a hi mi vonangi n'hweti leyiwani swi ndlise yini so vanhu vo tala va le ku tirhiseni ka rito ra Xikwembu ku tekela vanhu timali ende leswi swi va ku rhongo mi kuma ku mukhegula i tekeliwe 200 and something rand xona xexo i tekeliwe vukhume i sala a lomba swakudya makuleni mara mfundhisi se le ku dyeni na vana va yena mutini na ku a va humesa swimanimani kumbe papa swimanimani mali ya vukhume so tikereke leswaku vanhu vo tala ko va ku tirhisiweni ka rito ra Xikwembu ku tekela vanhu mali ma yi vona kambe loko ku ve ku tirhisiwa rito ra Xikwembu ku tekela vanhu mali lava va tekeriwaka a va swi voni leswi vanhu lava botpet loko munhu ku fanele loko ni ri na nsati leswi a nghena ka mfundhisi wo karhi wa chisama ka mfundhisi luya mara me loko a nyika swakudya nge chisama leswaku yena i tibyele ku mfundhisi Xikwembu loko vulavule mfundhisi Xikwembu xi hetini ku vulavula ma yi vona loko mo famba mi languta ku fana side leri ni nga na rola left and right tikereke ntsena left and right tikereke ntsena ta lava vo ta vayeni lava taku hi le handle ende loko mi ya ka tin'wana tikereke mi ta languta mi kuma mi vutisa ku ri nkarhi wun'wana xikombo lexi munhu loyi xi va xi n'wi vitanile n'wana wa 22 years mi kuma a rhangele vanhu vakulukumba ngopfu mi ta ma tsona mavito ya kona lama vitaniwaka hi vafundhisi wa koho vo apostol danger
vo pastor passionate mavitinyana man'wana mi ma twa ku mavito ya vona na le pasi nga ri kona mara heti vitani ro danger ku mi ta ka hlamiya mi ya tala ku i dangerous i va nga ri dangerous i va a ri dangerous ka sweswi ya ndlaku swona mara ni vula ku ri vito leri ni ta ma twa na mavito ya kona loko mi ri bot pet n'wina ku pet mi ta ti vitana pet pastor pet mathevula swi helela kwalani mara loko mi ze mojo swa va danger hamula mamatwa mavito ya lama ku ri hi man'wana ai giveteri kwalano hamula aiko ai giveteri kwalano kesini vutomi na hlayisekani sweswo vikisero mgalelano FM ya hora yen'we henhla ka nhloko ya kumeni mahungu ya misava na bonge n'wamungwana ti maluleke mani khosa nhlekani bonge eJohannesburg Tembisa Alex Nasoweto kuya kwale kagiso tshama na hina eka 103.2 FM Munghana Lonene FM Makombandlela hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula nga vulavula nyana hi nkarhi wa apartheid mina ni endle plan hi nkarhi wa apartheid a ku ri na leswi a swi ta swi langutisa leswi mi swi endlaka ene a swi feyile mi sungula hi vuntshwa sweswi a ku feyili nchumu leswi sunguriwaka xi endliwa xo endliwa ku hava la xi langutaka i ntiyiso president va swi lava ku swi endliwa mara a ku na valanguteri lava swi langutaka ku swilo leswi swi endliwa swona na so i mhaka leyi a South Africa yi hi tikelaka ku hava mulanguteri swo endliwa swi nga ta endliwa swi pasa wa sweswo so i mhaka yo tika ngopfu laha tikweni ra ka hina hi le ka masombe republic a hi le ka banana republic banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ente yeso mitsara mgana lona FM ni ngotmina tntsani bilawara ya kume naru nagora ku Afrika wabula kensiri bonge ngomwana timaluleke na maunge msaba ya awara yangwe sweswani tani seswenga kutsembisa ila kubula na premier wa xifuna kurusha Limpopo Dr. Poppy Ramathuba ila kubula na bona la kantsongo ibula itwa hi statement lexi vanga xi humesa hi ravo hi sonta lexi xi kombisa ku timhaka ta ku vilerisiwa hi ku ongeti kuna matshalatshala kumbe kuna swiyenge leswi swi ngele ku kokeni milenge loko swi ta ka timhaka ta ku vona leswaku university kumbe ravi ra university ya Tshwane ya technology yi kota ku va yi sungula agiyani hikokwalaho ka ku va ka ku hlwerisiwa mintshamo leyi va ku yi ri koho leyi va ku yi kha yi lava ku fikelela swo karhi la ku ta twa kahle ku endleka yini hi ta kota ku twa ku xiyimo sweswi na koho xi fika kwihi premier nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani khalanga na vayingiseli hinkwawo hamixeweta a khensa swinene premier kumbexana hi sunguleni laha ka statement lexi mi nga xi humesa tani hi hofisi ku kahle mi vilerisiwa hi yini leswi endlekaka ka TUT branch agiyani khalanga hi kume papila kusuka ka mi ta tsundzuka ku hi tirhisana na va university va university ya TUT vice chancellor a va nga tsakangi hikwalaho ka ku vaakatiko va xifundzankulu xa Limpopo va le Giyani a va nga cooperate loko hi ta ka ku mi ta tsundzuka ku xo sungula hi ta loko hi ta ka decision ya ku TUT yi ta ya a Giyani vanhu va sungula hi leswi hi swi vitanaka ku i vandalism hi vulavule na vona na vandabezitha va vulavule na vona na tsundzuka na loko hosi N'wamitwa wa vumbirhi loko va vulavula ku leswiwani swi nge vi swa kahle because mi te mi lava university se ni sungula ku ona miako ya kona fast forward sweswo swi endle ku va na ti-delayed khalanga a hi fanele hi sungule lembe leri-1 ku amukela swichudeni swo sungula sweswo swi hi delayile va university hi hetile na vona va languta miako liya yi kuma ku lavaya va ti-quality education control va koho va kombisa ku miako leyiwani a yi tshamangi kahle ku ri yi nga kota ku sungula ku dyondzisa machudeni ya hina se ku va ku fanele ku ri ku sungula mitirho ya ku lunghisa then loko va sungula xo sungula va appointili loyi hi ta n'wi vitanaka ku i principal wa campus ya koho
na staff swin'wana leswi lava va fanele ku ri va sungula mitirho ya ku lunghisa hi matirhele ya mfumo na swiyimisiwa swin'wanyana swa mfumo ku na leswi hi swi tirhisaka loko ku appointiwa lava va fanele ku ri va va ti-contractor leti ti fanelaka ku hi pfuna hi ntirho walowo so ti-process letiwani unfortunately ku ve na van'wani lava va taku mi kuma ku va chuhisa kumbe va buliya va university ku ri leswiwani swi fanela ku ri swi fambisiwa so swi nga fambisiwi so then that is when university na tsundzuka ku na nkarhi wun'wani va tlhe va humesa na staff xa vona xi tlhelela endzhaku loko hi fika hi ri mfumo a swi nga hi khomangi kahle se sweswiwani vavuyeri va fanela ku ri va appointa ti-contract leswi hi swi kombisaku hi ri mfumo wa xifundzankulu xa Limpopo hi tiva kahle na ku swi twisisa because i hina lava va endlaku ku va na milawu leyi hi tirhisaku ya ti-local beneficiations hambi i project yihi na yihi i hina swi twisisaku ku loko ku ta project ti-local businesses na ti-SMMEs va fanele ku ri va benefit mara loko mi benefita a mi benefiti hi ku chuhisa na ku buliya vanhu ku ri vanhu vo fika mi ku hi mina Phophi Matimba kumbe hi Pet Kalanga i velekiwe laha Giyani therefore i na ti-right ta ku kuma 30% hambi a nga ta yi tirhela 30% ya kona and then i nge ti i ku mina ni Khalanga ni fanele ku nyikiwa project leyiwani because mina ni huma laha ni son of the soil i nga ri na swona swikili swa kona process ya hina yi fanele va ku ri yi va open yi ve transparent a ku na munhu loyi a fanele ku ta na swibamu a tshama getini a chuhisa vanhu lava fanele ku va endla ntirho process leyiwani hina hi seketela va university ku ri va advertising ku ta ku va na ti-inspection ti endliwa un'wana na un'wana a pfumeriwa loko ku na vanhu lava va qualifayaku i va vona va fika laha va appointiwaka swikili leswi hi swi lavaku a swi kona laha a Giyani kumbe a Limpopo leswi hi fanele ku ri hi swi endla i ku lava vanhu va ku va na swikili leswi hi nga ri na swona va ta nyiketiwa project yaleyo ka project yaleyo va ta kota ku subcontract ti-local SMMEs hikwalaho va ta va kota ku transfera swikili ka vona mara mitirho leyi yi tiviwaku hi munhu un'wana na un'wana priority yi ta va vanhu va local mara swa ku ha demanda without ku landzelela na milawu hi nge swi pfumeli because nakona a yi hina ku ri province leyi nyiketaku ti-contract to tani i university and university yi fanele ku ri yi landzelela matirhelo ya yona because yi na council leyi fanele ku report ka yona and council na yona na ti-auditor general lava fanele ku ri va ta va audit leswi hi swi kombisaku i ku vanhu va ka hina university leyi yi te ku pfuna vana va hina se hina yes hi nge benefit hinkwawo ka ti-SMMEs ku nga appointiwi munhu un'wana na un'wana i project ya TUT ku ta va na van'wani lava va ta benefitaku loko ku ta yin'wani project ku ta benefita van'wanyani loko ku ta yin'wani ku va van'wanyani mara swa ku hina hi famba hi byela va university ku ri mi nge yi aki mina ni nge pfumeli ku ri ni ku university leyi yi nge akiwi because loko va university va ni tsalela papila va ni approacha a va kombisa ku u nga ku university leyi mina i khale ni va rasela hi yona va ta yi fambisa va yi nyika ka swifundzatsongo swin'wanyana so sweswo ni nge swi pfumeli because ni endle xitshembiso ka vaakatiko va Giyani ku ri mi ta yi kuma TUT so that is why a ni kombela vaakatiko a hi tirhisani swin'we hi protecta campus leyiwani yi kota ku January hi September hi fanele ku sungula ku kuma ti-applications ta students xa hina come January hi vona ti-lecture ti sungula because that university yi ta cinca completely dorobo ya le Giyani yi nge fani na leswi yi ri swona because loko mi tisa university mi tisa ku hluvuka ku va na more business ti tata ti-academics ku ri mathicara ya lavawani va ta kota ku kuma mitirho ti-property
ta n'wina ta le Giyani price ti ta ya henhla because na vanhu va ta kota ku kuma lava fanele va xava tindlu va tshama koho because ku ta va ku ri i ti-professor ta hina va ta va dyondzisa and the uniqueness ya leyiwani hi vulavula hi campus ya technology yi ta va yi tirha swilo swa technology and sweswo a hi na swona laha a Limpopo a hi to tsakela ku a hi tirhisani kahle ku ri university leyi yi va kona. Premier loko ni kha ni tshameni kutani ni vuye ni ya rhumeriwa hungu rin'wana hi wun'wana muyingiseri la ra ntlawa wun'wana kambe ni nga se ya ka hungu leri ni nga ri rhumela xiphiqonkulu i yini la i 30% kumbe i tikontraka hinkwato ku kumbexana a ti le ku humeleni rivaleni ku vaaki va kota ku swi tiva ku endleka yini ni ta mi byela ku xin'wana xa xiphiqo lexi xi talaka ku tshahiwa i timhaka ta ku a Giyani ku ve na ti-project to tala leti ti nga endleka van'wani va ku a ku tirhisiwa vito ra Giyani ku va vanhu va ti vuyerisa vanhu va tshaha ti-project to fana na ta mati ti nga sungula ti ri 500 million sweswi ti nga ka 5.5 yi katsa na Nandoni project ivi va ku na vo va vo swi vona swi kha swi endleka va nga swi tivi ku endleka yini ivi swikombiso swa muxaka wolowo hi swo swi kumbexani swi nga va ka swi kha swi tisa xiyimo lexi Prima. Ha swi twisisa na hina hi ri mfumo ene ha amukela that is why mi vone ku president va sayinele SIU investigation ka leswi ya swilo swa mati ya ti-project ta le Giyani ene ndzi lava ku kombisa la Khalanga loko valungu va ku 2 wrongs don't make a right va vulavula ntiyiso if ku na swilo leswi swi nga humelela le khale ene hi nga kombisa hi ri mfumo ku a hi pfumelani na swona halwa na swona hi nga endli ku loko ku ta ti-project tin'wana yes hi fanele ku ri hi va vigilant mara swa ku ri loko va university va tili va ri namuntlha ku ta va na site inspection kumbe ku ta va na n'wina mi tivita ti-business forum mi va chuhisela hi swibamu kumbe hi yini a hi swona ku nga vi na munhu loyi a ta lavaka ku ta ku endla development ka matiko laha hi tshamaka kona vanhu va to tshamela va famba so that is why ni ku loko vanhu if va tiva ku na problem hi va kombisile hi ku if mi tiva ku u nga ku mafambiselo ya swilo ka university a nga fambi kahle why mi nga tsalelangi premier ni ku premier mi te mi hitisela university hina hi ri vaakatiko hi vuyeriwa njhani ndzi ta va vitana va university na n'wina ndzi mi vitana hi mi kombisa ku ta humela yini hi tirha na vandabezitha hi tirha na vurhangeri bya tiko mara hi nga kumi ku na vanhu na vona i ti-construction mafias va teka advantage ya ku vanhu va ka hina a va nga na mitirho va lava ku va tirhisa ku ri na vona va endla the same leswi swi nga endliwa hi ti-project ta mati ku vuyeriwa vona mara Giyani campus yi nga renovatiwi so that is why mina ni ku Khalanga mina by now vaakatiko va Limpopo va ni tiva loko ndzi vulavula ku ri xilo xi fanele ku humelela ndzi na integrity ya mina leyi ndzi lavaka ku na 7th administration hi lava ku vona TUT campus yi humelela that is why any attempt ya wrongdoing ndzi ni byerile na legislation ndzi ku ndzi ta ka ndzi nge mi tshiki loko swi ku ni fanele ku ri ni tisa army ya maphorisa ndzi ta yi tisa loko as long as ku na munhu loyi hi xilungu hi n'wi vitana ku it's an enemy of progress hi lava progress ene hi lava ku vuyeriwa ka munhu un'wana na un'wana ku nga vi hi ku mina because I'm a construction mafia ni fanele ku chuhisa vanhu ku ri ti-project va ta mina no Khalanga sweswo swi ala ni statement lexi a ni vulavula hi xona xi ri xi huma ka statement by Vatsonga Machangani Forum hi ta va lava na vona hi ta kota ku va tiva ku i forum ya mi ringetile ku ve ri va hlamula leswi n'we mi nga vula ka statement ku va tshaha na swin'wana swa leswi mi kha mi swi vula la mi ringetile ku hlangana na vona ku lava ku ta twa ku va nga lava ku vulavurisana ku fana na sweswi mi kombisaka ku n'wina mi kona ku loko vanhu va lava ku tiva swo karhi ku swi kota ku humela rivaleni swi tiveka ku ti-beneficiary ku ta va mani sweswo
ni twa lava ya ba communication I vona va hina va nga ni byela a ri ka executive council va ku hayi hi kume statement hi ko va xi tisa statement xa vona so hi ta twa ku va ri yini mara leswi va fanele ku swi tiva I ku hina hi nge stopi vanhu ku ri ku va na progress I n'wina vaakatiko mi rila ku siku rin'wana na rin'wana mi ku a Giyani a hi na university hi n'wina mi rilaka ku ve a ku ri na Unigas yi pfariwa se vana va hina loko va fanela ku ri va ya ka education higher education va fanela ku either va ta la amankweng ka University of Limpopo leyi nga pfariwangi kumbe va ya le a University of Venda leyi mfumo a wu pfalangi after 1994 so that is why priority ya hina I ku endla ku na Giyani ku va na university se ku nge vi n'wina vaakatiko hikwalaho ku I ku mina ni ri one ni benefita yini swi fana ku vaakatiko vana va hina mindzuku bya hina byi benefita yini loko ku ri ku na swin'wana leswi swi nga fambingi kahle ka project leyiwani swa ku chuhisa Professor Maluleke na team ya vona ni nge pfumeli because swi ta endla ku va cinca va famba council ya vona phela mi tiva ku Professor Maluleke a yi vona council ya TUT council yi ta teka xiboho ku why hi ya le a Giyani because vanhu va Giyani a va yi lavi and swi nga ri swona vanhu va Giyani vo tala va lava university yaleyo local beneficiation va ta yi kombiseni ka project ya vona ku loko va endla project leyi ti-beneficiation ta vanhu ta local ku ta va yini ku va yini during construction phase na loko yi herile va ta kota ku thola vanhu kumbe na ti-cleanera ti ta laveka ti-admin clerk ti ta laveka ku nga vi ti-professor ntsena mara mi fanele ku tiva ku ti-lecturer na ti-professor hi nge landzi wena hi ku khalanga because wena hi huma Giyani I tana yi ta lecturer technology I hi tivela ku hi technology hi ku vitana ta lecturer engineering I hi tivela ku hi nga ku vitana hi ku khalanga wena va ku wa swi twisisa swa communication kumbe xani ta kuma poso kwalaha communication if vanhu va ka hina va nga twisisa sweswo that is why mi kuma ku a hi vi na progress because mi lava na lawani I swi tiva ku wena a wu dokodela a wu na swikili swa kona I lava ku yena I thoriwa ku ri I va dokodela swi nge humeleli sweswo that is why mi vona ku na namuntlha ha rila hi project ya le Giyani a yi kotangi ku hela because vanhu va kume whatever project va nga ri na ti-skills na ti-capacity se hi na ti-time frame ta ku renovation ya campus leyi yi fanele ku teka this time frame ni vulavurile ku ri September hi fanele ku ri university liya yi advertise students apply ku fana na loko swi apply ka ti-university tin'wanyani loko ti-results ti huma January selection committee ya selector January loko van'wani va pfula ka February na yona university ya pfula students xa hina swi nghena xikolo then hi muvela ka project yin'wana mina every year hi fanele ku ti nyiketa ti-project leti ta endla ku province ya hina yi ya emahlweni so loko ho tshama ha ri TUT every day hi ta ya kwihi hi fanele ku yi endla TUT yi hela hi nghena ka swin'wana naswona swi hela hi pfuxa nkowa industrial park yi hela hi pfuma se a ni kombela ka vaakatiko hi seketeleni ku ri hi kota ku vona TUT campus yi ya emahlweni Premier sweswiwani ni vulavulaka na n'wina status xi ri yini sweswi hi vulavulaka hawa va ve na yona liya a va ri na problem ku na meeting hi ti-14 eka ti-process ta vona ta supply chain meeting wu ve kona wu fambe kahle a ku ri na mi swi vonile provincial commissioner va endle ntirho wa vona so ha kombela a hi tirhisana I swa hina swilo leswi campus liya a ya Phophi Ramathuba kumbe ya tatana Ramaphosa I ya vaakatiko va le Giyani yi ta vuyela vona I vona lava ta vuyeriwaka hi yona ene ku ta va na a lot of development loko campus liya yo sungula ku tirha na masipala luya wa hina u ta kula u fana na timasipala tin'wanyana
nemetwele premier cancer swinene imani hi twa ku ku ya mahlweni swi ndlisa ku yini loko swi lava ku hi tlhe hi vulavula na n'wina hi ta mi nyika nkarhi hi vulavula na n'wina kambe sweswi ku dya ku engeta premier inkomo khalanga cancer sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM lava hi bula na vona premier Dr. Phophi Ramathuba a hi hundzeni la kamera ra Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 Musumbhunuku ku ya fika Ravuntlhanu. sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM akhomandlela na ku ya Afrika wa vulavula a hi kuti mi yingisela mina emakumembiri nongo timinete ntsena ku bila ora ya khomembiri la ku bula na advocate Ntsako Baloyi advocate Ntsako Baloyi ta bula na bona la hi langutaka timhaka leti ti khumbako advocate Dalimpofu SC hi ndlela yo le kambe nina Msapa la vito leri kun'wana ku va ku ri xivongo hi makwavo na hlamala i Msapa Baloyi very matsalani wa Vatsonga Machangani Forum mani twa ku nhlamulo leyiwani na leswi premier va nga vula va ta endla yini ku ya mahlweni hi ndlela leyo Khalanga enhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene inkomo Khalanga mpfukile hi pfukile mi njhani boti hi pfukile a cancer swinene very premier va ha ku kuma statement xa n'wehe sweswiwani kumbexani mi nga yini ka xifaniso nyana xa ku statement lexiwani a xi angula lexiya va nga xi nyiketa mi ri yini n'wina tanihi Vatsonga Machangani Forum okay inkomo Khalanga lexi hina hi vulaka xona tanihi Vatsonga Machangani Forum hi twe hi vilela swinene hi khunguvanyeka loko hi vona statement xa premier xi kombisa ku ri a Giyani ku na vanhu lava va swi vitanaka i ti-thugs va endla timafia va disturba process ya ti-contract leyi a yi fanele yi teka ndhawu ende loko hina hi cheka na vanhu lava va nga Giyani va kombisa ku ri ku hava na any activity of violence leyi va nga yi endla in response ya ku kombisa ku ri va Khalanga ni khomeleni mi cheka na vanhu lava nga Giyani ana swi vula yini leswi a ni ri reason leyi premier va nga kombisa ku ri yi kona i ku veri ku stopiwa vanhu lava nga Giyani va stopa progress ku project yi nga vi kona and vanhu lava nga Giyani xirilo xa vona i ku ri a ku vi na transparency a ni ri hi nawu wa ti-contract loko contractor a ta andzawini i fanele a nyika 30% back to the community so swilo swo fana na sweswo a ku nga ri swilo leswi a swi fanele swi negotiatiwa kumbe ti-contractor the business people va ze va lava ku stopa ti-project i swilo leswi contractara a fanele a swi tiva ku i fanele a swi endla so a hina a hi expecte premier ku hi vona va fanele va byela ti-contractara ku ri va nyikeni leswi hi ku ya hi ti-contract ti vulaka swona ku ri hi nga ze hi lehisa swilo ku ri swilo swa tiva ku fanele swi famba hi ndlela yini kambe ku ya hi premier sweswi va tikomba timhaka ta 30% a hi problem swi lo cinca ku ya hi n'wina hi ku vona ka n'wena vona hi va fanele va hi byela ku problem i yini lexi vanhu va rilelaka xona loko ri ku 30% yi kona hi va fanele va hlamula xivutiso xexo ni vula swona ni nge sweswiwani a ni n'wina mi vulavula hi timhaka ta ku xiphiqo i tikontraka ta 30% se ve nge ri 30% swi tshamisekile swi kona le university va kombisile ku 30% beneficiation yi ta ndlisa leswiwani na leswi na leswi na leswi se n'wi mi tiva yini tanihi forum hina lexi hi tivaka xona tanihi forum a hi vilerisa hi loko va ku vanhu va le Giyani va le ku interrupteni ku nga vi na project ma swi vona so hina a hi tiva ku ri problem i compliance loko ku ri va ri 30% yi kona swi vula ku nge vi na reason ya ku ri project yi fanele ti stopiwa ku ti nga vi kona because lexi hina hi relelaka xona i ku in many cases a Giyani hambi ku ri mintirho ya ya le tixopeni vanhu va ka hina a va kona ka mintirho yaleyo ma swi twisisa hambi wo fika i ya a xikombiso ni mi kombisa hi le Olfantshoek kumbe mi nga se ni kombisa ni khomeleni tani Khalanga ni sungula ni nyika sesileli ya nkarhi va hlaya nhlokomhaka ta mahungu mo ni khomela tani ni khomeleni tani makwa imani hi twa 30% loko yo va yi ri kona ku nge vi na xiphiqo ka tikontraka i ku ya hi leswi va vulaka swona va forum leyiwani kambe a hi sungula ni twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta emisekweni sesileli ni khomeleni n'wana mani
emakumenharunharhu timinete ntsena ku bila ora ya khumenharhu a hi fanele sweswi ka ya ka advocate Ntsako Baloyi khalanga ni khomelenyana switsongo hi tata ka n'wina ku nga ri khale na ha hi tsana khalanga hey xivongo lexi na ha hi tsana na Msapala wa Vatsonga Machangani forum hi twa ku se xiyimo loko xi te tani ku yisiwa ku yini a mahlweni a ma kombisa hi timhaka ta mikha mi ku mi lava ku nyika xikombiso hi Olifants Huku yana ni mahlweni khalanga. Yes, a ndzi ta kombisa ku ri the way rixaka ra ka hina ri andamanisiwaka xiswona swi endla ku ri tshama hi ri sensitive ngopfu that's why ku ri na forum yo fana leyiwa mi kuma ku a Olifants Huku a tliliniki hi nga vulavuli hi timisa tlilina hi kuma ku ri munhu wa rixaka ra Mvenda mi vula ku mi byela ku holofani hinkwayo ku hava na munhu loyi a kotaka ku tlilina so these kind of things a swi endleki Giyani ntsena swi endleka all over that is why hi forma this kind of a forum ku ri vanhu va ka hina va fanele va ri na lava nga ta report-a kona loko va ri na ti-problem va kota ku yimeriwa because even politically na le ka ti-private we are nowhere to be found vanhu va ka hina va kuma ti-opportunity a Gauteng a va ti kumi ti-opportunity a Limpopo because politically the way swi nga structure xona divide win we don't even have a district ya hina mativa leswi mi nga la ku hlamuseleni swi na nkoka ngopfu khalanga ku matshamele ya swilo kumbexana ya nga va ya ri wo ya tikisaka timhaka kambe xivutiso ku ta va ku tanihi forum leyi ni nga tata ka yona ku yi simekiwe kwihi sweswo hi ta swi hetisela hi swona kambe tanihi forum a mi swi koti ke ku mi engage na lava va tirhanaka na swona ku okay ku fana na sweswi ma swi tiva ku le ku simekiweni ku le ku pfuxetiweni rhavi ra TUT tanihi xiyenge lexi xi nga nawini moya mi fika mi ku okay leswi mi nge le ku pfuxeteni hi mhaka ya ku chava leswi nga tshama swi endleka malembe ndzhaku a ni se siya mahlweni hi ku chava leswi nga endleka malembe ndzhaku hi ku swi nga handleki hi ta ndlisa ku yini la ivi mi kota ku vulavula na ti-30% teto na yini na sweswo ya eku forum ya hina leyi nga kona ya ku sungula a hina tin'hweti mavhiki mamune so our first meeting leyi nga ta va kona hi ti-16 ta May already issuing mapapila tihosi to ti nga se kuma mapapila va ta ti kuma hi mavoko lava nga na ti-email already va senderini ta va hi ri ka Xilumani hotel laha hi nga ta hlangana tihosi hinkwato ta rixaka ra Vatsonga Machangani kusuka a Mhala ku fika a Hlanganani so hi se swi vula ku se va ximfumo hi ximfumo hi registered but hi vula ku hi xintu xa hina loko before mi endla swilo mi fanele mi presenta tihosi so hi vona ku ri vanhu va sungula hi fanele tshama na vona hi va nyika xivono va kota ku swi tiva ku ri ti-activities ti ta kha ti humelela ka misava ya vona va va ri aware hi ku na vona hi ta dinga support ya vona ku ri ku va vona va rhangaka mahlweni ku advocate ku swilo leswi swi nga lahleka swi nga sayela ndzhaku swi fanele swi vuya back. Okay, ni twa ma ku hi n'wina mi secretary mi sungule njhani yi sungule njhani forum leyi? Forum yi sungule endzhaku loko hi kha hi vona ti-problem leti nga kona ka rixaka ra ka hina loko mo languta tinxaka letin'wana ku nga lava kota ku hlangana kona va report-a kona ku va na vanhu va champion ku swivono na swirilo swa rixaka so hi languta ka hina since the new dawn hi relaxe ngopfu hi tlele ntirhweni ka ha ri hava na laha hi swi tivaka loko ku ri na problem ka rixaka hi ya report-a kwini na mihlangano a hi vi kona that is why hi ku our first priority i ku hlanganisa tihosi ni vula ku mara leyi ya n'wina leyi n'we mi nga secretary yi sungule njhani? sungula njhani a ni swi twisisi ku ni vula ku loko mi ndla forum a ni sweswi mi te mi ndla forum yi ri Vatsonga Machangani ene Vatsonga Machangani na me ni koho kwalaha ndzeni se ni lava ku tiva ku n'we loko n'wina mi ta heta la mi hlawuriwa as a secretary yi hlawuriwe ku ri ni lava ta vula ku constituency ya ku a yi ri kwihi a ku ri va mani? Okay, chairperson ya hina i Ntsako Xibambu, then deputy ya hina i Mandanisa Khosa, then mina secretary Msapa Baloyi, deputy ya mina i Mr. Uncle Soul Mashinzi, then treasury i Mr. Mlangeni Jeffrey, then our organizer i Niketani Rikhoto, then ku va na head of chiefs ku nga Hosi Patrick Chabalala. So this structure is an interim structure. It's not a structure that is electiwa hi masses because and ho sungula the will be a time la nga ta endliwa vanhu bona hi vose as a rixaka va nga ta va na essay ya ku restructure lexi lava xi tshamisa ku yini so hina ho va ti-founders ti-founding members ku ri
nchumu lowu wa wu kota ku yima u va na milenge u va na direction ku hambi hina hi va yi nga ri kona va swi tiva vanhu ku ri foundation yi tshamise ku yini. mara Kalanga swi fair ku mi ni sungulela structure ivi mi ni vulavula on my behalf mara ni nga swi tivi mi phela loko mi ku Vatsonga Machangani mi katse na mina se swi vula ku swin'wana na swin'wana leswi mi swi vulaku na mina ni subscribe ka swona se a ni lava ku tiva ku swi hi ku vona ka n'wina swi fair. Swi fair because we are a registered entity a hi lo fika hi swi hijacka loko ze va registered we have the right to advocate for rixaka ra hina. So a ni ri loko hi advocate loko ku nga lava va vona ku vona they won't subscribe i choice ya vona but our main intention i ku representa rixaka. mina mihleketa leyi ni vona yi ri kahle ngopfu ku kumbexani tanihi rixaka hi kayivela lexi hi nge i nodal point laha hi nga ta ku hi laha hi sungula kona sweswo mihleketa ya kahle kambe mina no hleketa ku loko a mi yi sungurile ivi amatshan'wini ya ku sungula ku hi yimela mi sungula hi va na mass leyi mi vulaka yona ma swi vona ivi hi kota ku loko hi va na mass se mi ta va se mi ri na mandate se swi ta va swi ri kahle ma swi vona. Unfortunately ka structure xa proper xa leadership mi nge approach mass mi nga ri na structure so ku fanele ku rhanga ku va na a structure ku sungula that's why we should vitaniwa ku is an interim structure. Then this interim structure loko sweswo hi ya ka mass hi sungula hi tihosi to approach masses ma swi vona so loko se xi va xi hanya xa adoptiwa se i sa rixaka they can say let's go to a conference hi ya electa a permanent leadership leyi va nga ta vula ku isa prepare for 3 years or 5 years hi ndlela yaleyo but swi nge sunguli swi hanya ku ri hava structure. Mara a ni loko ni lava ku twa xiteto xa n'wina hi Kalanga xi hava la xi nge interim. No yi nga va yi nga tsariwangi interim but sweswo ni kota ku interpreta ku ri is an interim loko mi ni vutisa. Okay. No I can't swinene se mi vona ndhawu leyi mi nga yi langa yi ta enela for rixaka leri kumbe va ta tisa ku yini vanhu lava hikokwalaho ka yini mi nga langangi stadium a ni ri swi bihile ku va mi ye leyi a ni vuli swona kambe no vula ndhawu na rixaka hi ku angarhela ku ya hi leswi mi nga te nhlekeleta leyi ta khumba vanhu hi kona. No leyi yi va kona nhlekeleta ya 16 ta May Kalanga yes ya tihosi ntsena. Okay. So that is why ma ku ri is size ya hall ya tihosi because vitwa onge swi nge vi kahle loko hi ya endla a mass mi nga vulavulangi na tihosi ya ku nga vinyi va misava so we honor them hi ndlela yaleyo ku ri before hi ya hi hangalaka hi ku hi ta va hi kha hi tirha misaveni ya vona va nga voni swilo swa sindeka va nga swi tivi ku famba yini. Okay so se ka mhaka leyi ya TUT loko yi kha hetsela mi kunguhata ku endla yini ku ya mahlweni ku ndlela ku mi ta kota ku van'wamabindzu ka vula va ka hina na va vuyeriwa kambe na ntirho wu kota ku ya mahlweni mi kunguhata ku ndla yini ka nkarhi lowu. Ku ri possibly kota ku sweswiwani hi approacha ti-Easter but hi nga tsakela ku tshama na premier hi tsakela ku tshama na tiforum leti nga kona ya na tikontraka leti nga kona hi kota ku tiva ku ri ti-processes ta kona ti ta unfolda njhani ku ta endleka yini na maendlelo hinkwawo ku ri hi va hi ri na xikopu xa process leyi nga ta va hi kha yi endleka lahaya ku swi ta kha swi fambisa ku yini so swi ta olova loko vanhu va ka hina va vulavula hi ta va hi kha hi swi tiva ku ri i structure ku ya hi planning swi tshamise ku yini. Okay un'wana i ri ni mi vutisa ku xiyenge structure lexiya xa Vatsonga Machangani RLU xo mi ringetile ku vulavula na vona. Yes va already va yi receive na email I think it's too ni vula ku vulavula na vona not email ku vulavula na vona mi a hi na vona ya hlangana na vona le ka inani ka 16 ta May. Okay va ta va ri kona. No ako a xiphiqo Kalanga mi navelela leswinene hina na hina tanihi rixaka ha swi lava ku va na vanhu lava va hi rhangelaka va hi komba ku yiwa kwihi kambe swi tiveni ku loko mo ni siya handle ni nga vi kona xin'wana hi nge ni siyi Kalanga because to be honest platform leyi ni nga ka yona hi yona yi fanele yi advocata progress ta services ta rixaka ra hina so there is no way hi nga tirhaku hi mi langutele tlhelo but xa nkoka lexi ni lavaka va rixaka ri hi pfuna ka swona i ku this thing yi nge survive yi nga ri na vanhu lava va yi sponsoraka loko mo fika mi languta
letterhead ya hina address ya hina sweswiwani hi tirhisa ya le Johannesburg a Soweto why hi hava ofisi a Giyani leyi nga ta ku ri hi ku a fanele ku ri a Ntsinda at the headquarters but ku hava ti-resources for now so we are calling upon people hinkwavo va ti-business ka rixaka ra ka hina ku this is the only thing mi nga kota ku xi support-a mi xi nyika try and swi ta endla the only thing hi nyitaku is your support because hi nge swi koti ku famba movha yi ri hava petrol nemetweli vo ta khensa swinene un'wana kha ni hlavela ku hawa swi vona leswiwani swi fana kwatsana na swiyenge swo fana na va AfriForum na yiniyini leswi swi kotaka ku yimela tinxaka hi ku hambanahambana kambe hi khensile swinene Khalanga ku tiya ku engeta inkomo fambisa sweswo Khalanga hi ndlela yoyeleyo 10 timinete ntsena a yi xeba awara ya 13 ne i ntiyiso ku loko hi ka hi hanya hi kutani a swi lava ku va na swiyenge leswi swi hi rhangelaku hi ndlela liya kambe swi kahle na ko loko swi ka swi hi rhangela swi hi katsa ku hi kota ku tisa matitwelo ya hina hi ndlela yaleyo yo maka mi kuma na mavandla ya tipolitiki ma ta va na ti-conference ma ta va na yini ku ndlela ku loko se va ku fana sweswi ni ta mi nyika xikombiso hi vandla leri nga duma ra ANC vandla ra ANC sweswiwani malembe ya ntlhanu yan'wana na yin'wana va va na nhlengeletano kambe swirho swa vo swi nyika vanhu vo karhi matimba swo ku ma vona n'we xin'wana na xin'wana lexi xi khumbaka hina na leswi hina hi tshembelaka ka swona mi ta va mi swi teka swiboho hi yo mhaka ku ri na va National Working Committee ku va na va National Executive Committee sweswo kutani hi swona swi nga ta swi teka swiboho mi vo mhaka ko okay a hi cincenyana gere na swi vona ku ma swi lava ku angula kumbe ku vulavula hi yo mhaka leyiwani kambe ke ni tshemba ku hi ta kuma nkarhi mundzuku hi vulavula hi yona loko hi kha ku nga tela ku ya ka Good Friday a hi vulavuleni hi mhaka leyi yi khumbaku advocate Dali Mpofu SC na advocate Mkhwebane leswi khumbaku LPC leswiwani ku za hi vulavula hi swona i mhaka ku na hina kwala hi nga koho va koho van'wani vayimeri va nawu vativi va nawu vayimeri va hi nawu lava van'wani a va hi byeli a na swi lavi yini mara mi kuma ku kun'wana va tshinyiwile va tlhela va susiwa va nga ha vi ku vayimeri va nawu sweswo swa ku taniya se hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo a hi amukeleni advocate Ntsako Terence Baloyi kusuka ka Baloyi Ntsako Attorneys la a Pitori la Khalanga nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani bothete ikhensa ku amukeriwa hi xewetini la ka yingisela lona ku loko mi humelerisa ku hayi ta vulavula na advocate Ntsako Baloyi ni veni ku hayi swi vula ku loko se nkarhi wa wu fika hi ntoveni lungisa na xitulu lexi ni tiketla ni ya xikolweni va hi dyondzisa kahle ku endleka yini la a hi sunguleni ka leswi swi khumbaku vayimeri va nawu lavawani kambe hi nga se nghena kona LPC i yini alright bothete LPC leswi nga yimela Legal Practice Council khale ka khaleni a ku ri na leswi a swi vuriwa ku hi law society se ku be nkarhi ku pasisiwa nawu ku nga nawu wa 2014 lowu nga tisa ku ri manjeni a hi yimenyana hi sweswa Law Society of South Africa ku tirha LPC leyi nga yimela Legal Practice Council ntirho wa LPC i timhaka ta ku languta ka hina vayimeri va nawu ku ri va tikhomele ya hina hi tikhomisa ku yini loko hi kha hi ri busy hi tirha ntirho wa hina kambe ni nga tisa kwalani bothete ni hi sungula la ka ku LPC loko mina ni fanele ni va lawyer hi yona yi fanele yi hlela ku sungula ni famba ti-interview ni submit ti-application yi va yi kha yi hlela hinkwaswo ti-process tetiya ku ri himpela ni pasini ni na LLB ni fike ku hi tidyondzo ivi hi vona va hetela va ku ri ya wena swa fanela ku ri hi fit and proper i nga famba manjeni ya va muyimeri wa tiko se i xiyenge xo sungula lexi va xi endlaka sweswo swi va nyika matimba ya ku na loko se ni kha ni ya mahlweni ni tirha va ni languta ku ri na hanyisa ku yini ti khomisa ku yini ni treatisa ku yini vanhu van'wani kumbe ti-colleague ta mina kumbe swisiwana kumbe swifuwo se kwalaha ka ku va kha va languta hi ndlela leyo yi laha se swi fikaka ku ri kwihi a wu tikhomangi kahle hi fanele hi discipline kwihi ku voni nandzu se
humesa tanihi na hina nga ta ku ri ku amukela ku ri we i va lawyer. So i ntirho wa LPC ku angarhela walowo Botpet. Se advocate sweswiwani va ri nando ini? Ya timhaka ta advocate ta Limpopo FC Botpet i khale nyana ti kha ti ri moyeni mayelana na matikhomelo ya vona. So swi vuriwa matikhomelo leswi va tengisaka hi swona kumbe misconduct leswiya ku angarhela leswi va twaka hi swona leswiya ko tala mi swi twaka va ku ri bringing the name of the profession into disrepute leswaku yi tisa ku tsan'wa ka timhaka ta xinawu kumbe ta body ya xinawu hi ndlela yaleyo. So sweswiwani Limpopo FC va ri va chajiwa hi ti-charges ta 7. A ni kha ni bula na mumi leswaku Elia va kombisa timhaka letiya ta shut up ta le ka Zombe le. Ni lava ku clarify ku ri hayi letiya hi ndzeni ka tona a ta ha ngheni. Ka leta 7 ti khumbana ngopfu na Manana Mukhwevana loko va kha va representa le palamende le. Ku fike laha ku nga va na ku jekajekisana ka Manana Thuli Madosela loko va fana a ta va witness. Va ri leswi FC Limpopo va nga va vutisa swona swivutiso swi hindzise mpimo wo karhi va fike va kombisa ku ri a va hloniphi Thuli Madosela ku fika laha va nga vutisa na ku wena njhe i advocate ndlela leyi va nga vutisa yona se vete Limpopo munhu la tiva kahle Thuli Madosela ku ri i huma kwihi tlhelo ra xinawu a fana a nga fikangi kwalano mhaka ku ri vanhu njhe lava va nga va hi ndlela kumbe va nga to languta va ta hlamala and na tsona nkarhi wolowo ku wela ti-question ta ku himpela Thuli Madosela advocate kumbe njhani. Swin'wana xa xexo xo sungula kasi xa vumbirhi mi ta tsoniwa ku ve na ku jekajekisana ka luya va nge i Jantshi loyi a ri chairperson. hambi ku ri mhaka yanani mahlweni ku nghene swin'wana yanani mahlweni ku jekajekisana naswona kuma hi leya chairperson va nga jekajekisana va threatenana Limpopo la kombisa ku ri your day will come. Aku you're threatening me aku no it's a promise. So hi xin'wana lexi nga xi hehla ku ri a nga tikhomangi kahle tlhelo ra xi-professionalism xa vuloyara ku ri a swi fanelanga u fika laha ku threateniwaka hi ndlela yaleyo. Kasi xa vunharhu xi khumba muyisa wun'wana wa le ka SARS kumbe kulukumba loyi a rhangelaka SARS loyi va nga nge Limpopo loko va n'wi vutisa question ya ku a fika laha ku nga ku miehleketo ya yena kumbe munhu la nga hanya kahle. Va kombisa ku ri ku na tilimiti loko i kha i konanisa munhu hi ndlela yaleyo. Xa vumune Botpet i timhaka letiya ta ka JSC Judicial Service Commission nkarhi wa ti-interview Manana Maya lava nga sweswiwani va nga vona nga xitulu xa le henhla xa le National Court. Nkulukumba Mpofu va kombisa loko before interview sungula kumbe ka ti-preliminary ta interview va ku ri manana a tsundzuka ku ri he spended the night together. So statement xexo va ri xi na swa masangu andzeni. Nkulukumba Mpofu a fanele nga xi humesanga hi ndlela leyo ene ka vula a va la kombisa ku ri hi tikume hi kha hi cross night because a hi ri ku stabeni hi lembe ro karhi. Se vete leswi Nkulukumba Mpofu a nga swi vekisa swona swi endle ku ri vanhu kumbe community kumbe society kumbe vaakatiko kumbe misava yi swi teka hi ndlela yin'wana ya ximasangu. So a fanele nga tikhomisanga swona sweswo Nkulukumba Limpopo. Xin'wana hi lexi a xi khumbaka judge president wa Gauteng Dustin Mulambo laha va endlete Nkulukumba Mpofu va tikuma va kha va tisa leswi hi swi vulaka baseless allegations hi timhaka ta tlhelo ra ku vete judge president ya Gauteng va va involved ka timhaka ta masangu kumbe ta ku harasa ti-judges ta va ka mhani leswi va nga kombisa ku ri a swi nga tikombi vutihlamuleri ka Nkulukumba Mpofu ku va humese sweswo ku ri hava vumbhoni ene leswi a swi nga tisiwangi ka interview kumbe ka JSC swi tisiwe na vumbhoni byo karhi. So va ri swo fana na sweswo a ma tikhomela kahle Nkulukumba Mpofu a fanele va nga swi ndlangi swo fana na sweswo. Se xitelo xa vukombo Botpet hi timhaka ta ku ri ku ve na nkarhi ku nga va na case yin'wana ya Old Mutual na tatana Moyo lava va ka SARS
a yi kume ya ka appeal before 3 judges a high court ba ri ngolomba mpofu va tikume va kha va tsala papila endzhaku ka loko va komberiwe ku ri loko va kha va arguwa case liya va submitini mavonelo ya vona kumbe leswi swi vulaka ti-argument loko va hetini ti-judge letiya tinharhu a ti tshame ti kha ti yingisela mhaka leyi ti ve ti kombela ku ri hi kombela additional information kumbe additional argument eka leswi mi nga swi present sweswo apparently kulukumba mpofu a swi nga va khomangi kahle va ri mi lava njhani swilo leswi hi nga mi nyika swi vula ku a mi tivi ntirho wa n'wina swi vula ku ri a mi swi tivi ku mi ndla yini kwalano se hi ndlela yin'wana kulukumba mpofu va hehliwe hi ku tikuma va kha va phinye tijaji letiya tinharhu hi ndlela yo nga tshamisekangi se va ri ku ya hi matikhomelo ya xiprofession ya LPC kumbe xinawu a va fanele va nga fikangi ku ndla sweswo tijaji letiya nato ti vedile ya complain ku ri na hi khome tanihi vana lavana investigatani munhu loyiwana hi swi twisisi ku ri problem yena i leswi a matikhomelo ya kahle so hi to ti-charges leti nkulukumba mpofu so far a nga langutana na tona but that leswi va fanele ku ya ti tshama ka committee ya kona hi ti-30 ta April ta n'hweti leyiwani nga ku ntirho wa wu ta sungula hi 9 so hi laha sweswi mhaka leyi nga fika kona protect ni komeleni kwalano hi ku van'wani va vulavula hi timhaka ta ku kumbexani swi nga va swi ri na tipolitiki kambe mene lexi ni lava ku vutisa n'wina xona loko ni vuya ka mavhengele lama i ku loko mutshamo lowu wu tshama wu lava ku fikelela yini kambe sweswo hinkwaswo loko ni hundzela a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona ntiyiso mingisela Munghana Lonene FM sale timinete tinharhu i nkarhi wa ku wa tsutsuma mani advocate a hetseleni loko ntshamo lowu tshama wu va wu kha wu lava ku fikelela yini ntshamo lowani loko wu tshama botpet loko wu pfumala ku discipline ku lava ku tisiwa discipline loko ku nga ri na matikhomelo ya kahle ku lava ku enforce ku va na matikhomelo ya kahle se marito malama nga kombisa ku ri va lava ku tshinya kulukumba mpofu ka sweswo leswiyani ku ri matikhomelo ya vona a ya tshamisekangi ya hundze mpimo so i timhaka ta ku va fanele va ti hlamulela lexi tsakisaka nga ku hi xilungu xi swi veka kahle ku ri va ri he must be held accountable pero va fanele va tikombisa vutihlamuleri bya milandzu leyiwani va fanele va tikombisa vutihlamuleri bya matikhomelo ya vona so ku landza xivutiso xa n'wina ku lava ku fikeleriwa yini xikulu i ku lava ku lunghisa ku tsheta mara loko ku ri ku swilo swa tika hi ku nga swi tiva xivutiso lexi mi nga xi vutiseki i ku ri outcome leyi nga languteriwa ku nga va yini kumbe ti-sanction or ti-penalties i yini so far loko ri ku a hi swi tekeni kulumba mpofu vona nandzu i timhaka ta ku ri va suspendiwa aka ku practice as muyimeri wa nawu loko swilo hi nga ta ku swi tekaka ngopfu kwalano va ta suspendiwa maybe for period yo karhi va nga practice va kha va famba va lunghisa matikhomelo ya vona ka loko va kha va ri muyimeri wa nawu maybe a year or 3 years loko va hetini mavuya swi ta tshembiwa ku ri hayi se va hundzukini va repentini alternatively votete loko swi tike ngopfu hi sweswiya mi nga swi vula loko hi sungula ku ri ku na leswiya va ku wa susiwa ka rholo loko se va swi tekini kumbe va voniwa nandzu swi vuriwa leswaku ku ri the-aggravating factors it's possible va ku ri va removiwa on the role of legal practitioners ne va removiwa ka vayimeri va nawu va nxaxameto wa vayimeri va nawu hi xichana xa hlantsweka so hi sweswi swi nga humelelaku at the end of the day but sweswo swi ta va swi tike ngopfu I think hi ngo langutela at least suspension kumbe ku tshinyiwa hi ndlela yo karhi okay ya mahlweni ni hava nkarhi kambe hi ti-second loko ku xigweva xin'wana xin'wana xi tekiwaku loko ku fanele ku tengiwa leti ti nga khoto sweswi va tiyimelaku ku ndleka yini loko va suspendiwile kumbe loko va suspendiwile sweswo ya ve nge hi mahlweni for example case leya kokwanzuma mi ta boheka ku tete mbala gawuni mi ya yimela kokwanzuma vona va ta va nga pfumeleriwi mara a ni sweswo swi ya na kwala ka ku ri is it with immediate effect kumbe nkarhi wo karhi
but it will be unreasonable kubathe banikwa 6 months lapho in 6 months awadiri mara normally bafane with immediate effect ikesi inkwadletiyane batasinika advocate Patrick Khalanga baya mahlweni ibi case yasungula masunguli unfortunately but letsumelela advocate ay givete kwala ngata zebiwa hari akare nokona kwa umele swe inkom nkesela advocate Jacob Baloyi nokona kwa umele swe inchindani Eric Mabasa mina nikhalanga Pat Mathebula nokona kudzumba na mina walandela na Ike Ngobeni anda kama ungemsaba lawa landela ku hino Moses Lilian Hlavangwane tata Eloisisha Playfontein Musina kuyafika eBay hina wena hi 91.9 FM Munghana Lonene FM Makumbandlela Mahungu